ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ ሎሞን ከም ወትሩ ኣገደስቲ ዝበልናዮም ትሕዝቶታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ክሳብ መወዳእታ ምሳና ክትጸንሑ ድማ ብትሕትና ንዕድመኩም ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዝግበር ዘሎ ሕንፍሽፍሽ ኢና ክንርኢ ሕንፍሽፍሽ ኢና ክንብሎ ንኽእል ካልእ ሽም ክንረኽበሉ ይከኣልና ኦኬ ዋትስ ጎይንግ ኦን መጀመርያ እስከ በዚ ክንጅምር እቲ ዘለዎም ኣብ መንጎም ዘሎ ዕግርግር ዘለንስኪ ትራምፕ ኤሮፓዊ ሕብረት ኩላቶም በብወገኖም ዝንቀሳቐስዎ ዘሎ ካብቲ ዝሓለፈ ዘጋጠመ ኩነታት እውን ተመሊስና ክንርኢና what's going on as Gabs Andre? Ukraine has been suspended. The White House putting a pause on military assistance to US aid to Ukraine has been suspended. The White House putting a pause on military assistance to the country until it says they feel that Kyiv is committed to finding a peace deal. US President Donald Trump once again criticized Ukraine's Volodymyr Zelensky, saying he should be more appreciative, but also suggested that that minerals deal was still on the table. Vice President J.D. Vance said that if Ukraine wants security guarantees, the best way is to give Americans an economic upside in Ukraine. So, ከም ንሪኦ ዘለና እንታይ የጋጥም ኣሎ this is a very important moment ኣብ ታሪክ ኣገዳሲ መድረክ ተበፂሒ ከም ዘሎ እዩ ኣሜሪካ ቢልዮናት ገንዘብ ኢንቨስት ዝገበረትሉ ኩናት ከመይ ጌራ ትገድፎ ከም ዘላ ከመይ ኢላ ካብኡ ትወፅእ ከም ዘላ ከመይ ኢላ ትሃድም ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና so ኣብዚ እዋን እዚ ንዩክሬን ኣብ ጣውላ ክፍርም ምስ ኣበየ ንዘለንስኪ ነተን ማዕድናት ናይ ሃገሩ ንኸረክብ مفرام مسابية سلمتاي كم زابية ونحبريتات وتصار مليسو بحفشة كم يجيرون كم زفرموه ويون كم يجيرون تاو الكفر ما خمسة لو مريج عون كم زي بلو كم يجيرون كم زجبروا مجمريا بتاع جررو بتاع برد استقلال لبرد كم زين كسقص لزجبروا أويات جميل ولا زلنس كهريكم ينتعينت أويات مخانم لذي أمريكا نتي معدنات نعم سنة ترى دا قال إنه 5 يوم كم زبلون يرمبر بقرروا حزام يوم كفرمو بقرروا أو تايلن نتايز بحال زربالو there is no free lunch ناينات حجز ناينات مسح ناينات أدرار زبحال نجار يلن أبزي international politics حجز شميو حجز نسل شميو حجز بلو حجز زبحال يلن ويبغى تابعات إراخات غفللو ويبخال من قد تخافلو له قد نخاف تخافلو زلك هذا هاجر متخال هاجر حاجه زي هبني قال حبو اجندا سلازلو يتحجز بحال زخا دونالد ترامب حنيته كل نجر بقلتي ابقد ما خاص لزغبرو بزي زفتو حبابي يبلو طوي يبلو نزن جنزب وسيت كان زلغا كابتاب كرس عندهم زلو معدنات منزعنا كنوستينا بمبال كتكبرو نرلنا اوكي أصوارت توقف لي للو دحرين تايمت يخون رينا بقول من قدهم رينا زي. I really don't care what President Zelensky says about me or anybody else, but he showed a clear unwillingness to engage in the peace process that President Trump has said is the policy of the American people and of their president. That's the real breakdown. Is I think Zelensky wasn't yet there, and I think frankly now still isn't there, but I think he'll get there eventually. He has to. This is not going to make anybody happy. The Russians are going to have to give up stuff. The Ukrainians are going to have to give up stuff. You can't come to the Oval Office and say, give us security guarantees. We won't even engage with you about what we're willing to give up. That's ريورد لهم جيدي فانسي زبال حدا فلو انترفيو غير نيرو كاب ابتي انترفيو كاب زبالو زرباينا نسمع زلنا زلنسكي انتاي سمعوا انتاي يردو كما يردو يكونن نقدنيو نتي دليتنا امريكا كتكبر زلو دليتنا امريكا بزوان زي ابتت مرحنا ناي دونالد ترامب نتكونا تتوكن بلاين عند زلنا انتاي تفتون بوتين بقول كاخذ فتوى دي خاط سولو دي خامس سمع لك دي بالكان قداسي كونن امريكا وسينا لا تتوكل بلو ناي قد اندما تتوكل لالو تكرتات نزد ما ورك كالوت بوليتيكينيات زلنسكي كفرما تداي دليو زفرما كالنا يتهاجر اي كنسني نازع عينو تيم زربا غنيم زلنسكي دما كلهم تم اوروبا تواسا كغداي كونت نزبلو نقولهم حتيته كلهم دما مس دونالد ترامب تنبركي قرتا حتى تيلومني نعاق قبري فتنا لغو بمبال اب اكس افنيرت انهلنا رينا غزيا ترغيبنا مالك the Ukrainian posture. When that posture changes, as President Trump said, when they're willing to talk peace, I think President Trump will be the first person to pick up the phone. Irish National Affairs commentator Douglas Herbert joins us on set now to take a closer look at it all. Douglas, firstly, maybe take us through exactly what حجي إذا انترفيوت أنا لك كرداكم انتهي exact لقاتي ما بزعبا زاره وارس كبزخن ريا. Donald Trump is going for the jugular. He's hitting Ukraine where it hurts them most. Military aid. Because Kiev may be fighting the war, but the US is bankrolling it. Weapons, intelligence, training, most of it is coming from America. Not anymore though.
because US President Donald Trump has paused all military aid to Ukraine. We're talking about critical items here, like bullets, missiles, rockets. Most of this was transported over land. First, the shipments would reach Poland. From there, they would cross over to Ukraine. انتهينا نرد لنا زلنسكي عمو زي فلت حدا أرنو انت عند مراحل كتب له قالاتي حاجة ركايو مخنياتو مس دونالد ترامب كما تعطر زخل مراحل كونن اوف كورس كلاتهم تتاقعوا حفكف انتبلولو لعل عقمو كزلل زفتنا مراحينا نرد لنا اكزاكت لدونالد ترامب دما دليتي زي تقبر تخينكا كما يجري بقرورها خمس حنكا كات بوغيري زفلت بمبال نتزدلي كل ነገር كقبر فتين مالتيو immediately ድማ ዝኾነ ይኹን ኣፅዋር ናብ ዩክሬን ዝኣቱ ጠጠው ከብለ ኢሉ እዚ ተሓደገት እዩ ኣፅዋር ጥራይ ጠጠው ከብለ ዋላ ተኻሊ እውን ጠጠው ከብለ ኦልሬዲ ዘለንስኪ immediately ራዕራዕ ጀሚሩ ማለት እዩ እቲ ኣፅዋር ከለዎ እውን ተዋጊኡ ክዕወዝ ዘይክእል ዘሎ ብዓብዩ ኣፅዋር ጠጠው ተቢሉሉ እንታይ ከም ዝገብር ኣይፈልጥን እዩ ስለዚ ኦልሬዲ መርገፅናቱ 180 ዲግሪ ክግምጠል ወሲኑ ማለት እዩ بحفشة دونالد ترامب ويون أمريكا أبزيد قبلتنتن عبلان كم زلوم أبناء قدينا يوكرين ما نمسبيز فلتو ولا كأجنزب أوروبا حاجزنا أنا بلا بلا تبلو جنزب كحجزو غليم أسوار كندنا أمريكا كحجزو سلياو مربب سلت أنا حجز ولا تأييد مسائلات أوروبا كبو يكلون يوم كم يبلومن بعقن يبلوم ولا ببقعة يبلومن تلازي نجد اليوم زي أمريكا تكونات قلت لها يكلني ولا تابلون ده تأكيبهم كلهم موضة زرباك زرب خلوا بزي حجزنا أمريكا كجبار زخليا لما مسؤول دونالد ترامب تلاقي لهم في السوشيال ميديا مالتي كي حفروا راشان رايتهم بزي أمريكا حنت خنجبين خاطر أكيد كاس بزي أمريكا حنت خنجبرين خلينا الكهزار بسي راشا كمان سمعوا كمان لو يتحفرون بيغميل السياق يقول لهم already أنت أمريكا وين أمريكا قد يفهم خدوا حفكف كبلي يقولوا خوني يوم قلنا بزخوني يخون كبت حكم زي كله تصبوا جريز فلتم زلوا لازم تبرك يقوم نب دونالد ترامب كم زميله سفلوت نيرو نسود ما هنري But the US is bankrolling it. Weapons, we're talking about critical items here like bullets, missiles, rockets and launchers. Now most they would cross over to Ukraine. That's how it worked. But since yesterday, those shipments have stopped moving. Ukraine will not get fresh weapons from the United States of America, and frankly, this is not surprising. Trump allies have consistently demanded cutting military aid. And after Friday's fiasco at the White House, it was just a matter of time. Listen to how the Americans have defended it. I'm quoting, "The president has been clear that he is focused on peace. We need our partners to be committed to that goal as well. We are pausing and reviewing our aid to ensure that it is contributing to a solution." ስለዚህ دونالد ترامب ንጹር ዝኾነ መርገጽ ኣሎ ሰላም ዕላማና ንሰላም ንኸነ ምጽእ ድማ ኩሉ ትዘድሊ ነገር ክንገብሪና እንድሕሪ ነቲ ናይ ሰላም ንሕና ንገብሮ ዘለና ዘይቱ ድግፍ ተኾይንኩም ድማ ኣትሊስት እንተወሓደ ንኩናት ንኽትቅጽሉ ኣጽዋር ክንበኩም ድልውነት የብልና እኔታ መልእኽቲ it's a very simple ዕላማ ዳ ንኻልእ ንቻይና ንምቕርቃር ስለ ዝኾነ እምበር ኣብ ዩክሬን ዘሎ ጉዳይ ጠጠው ንምባል ዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ ሕማቕ ኣይኮነን ጀነራሊ ክንሪኦ ከለና It's basically a pressure tactic. Zelensky has refused to sue for peace with Russia, so Trump is putting pressure on him. His end game is quite obvious. He wants Zelensky to come to the negotiating table. And if he doesn't, Trump wants to find someone who will. He says Zelensky may not be around for long. I just think he should be more appreciative because this country has stuck with them through thick and thin. Now, maybe somebody doesn't want to make a deal. And if somebody doesn't want to make a deal, I think that person won't be around very long. That person will not be listened to very long because I believe that Russia wants to make a deal. So, تزربا دونالد ترامب حبيب سلازي بلو دما نصر تزربا هيبولو سلام كجبر تخينو زدل تخينو تصبغي سلام كجبر زي دل تخينو جن كالي سلام زجبر سب كندلينا راشا سلام تدلك سب زلا أب يوكرين كالي سب كندلينا يزول زلا very simple regime change مالتي زلنسكو حفكا كالي مراحي ممتع مالتي سكفتا يلا حفرتي يلا لك هذا سبسي لسي أب كامبان لك أب تكامبان دما استفر عليه مناجرات هلو جنابنا حدا مناجر أب جرمنا لحدا دما بيوكرين على نبلو أتي هيد كوارترز أبتلع على زلو مناجر نتي بيوكرين زلو قيران تدليو قليليو مالت كالي مناجر يكتك زلو نتا كامباني عبنا قرأي كونن لك عكامو غيري دي زارب زلو بزي زلنسكي ترارا عند حريلو كما يجيرم كوك عفوهم زغلون نتي وعول كفر رمزخل ساب كم تخم زغلون يزارب زلو قصدي دماتي مشاركتين هادو بارتنرسين هادو قليل زرب بريزنت سياسي لوي مشاركت زبال نقر يلن أما نقول تخاباين لما ناين شركنا زبال يلن قبل كله
ستريت فورورد خمزينا نرزلنا عبد كاميرا مسيوم سلامكم بحال قالوا قال بارتنرز فور لايف وكسع موضع تمزعلنا بلا بلا قالوا ما عرفوا قينهم زاربوا زلوا يدمسلنا they not equal ما عرفنا زبالي قال لنا بزنا غرزي دونالد ترامب ما نتكون تاتينا تصروا له مالت make a deal. Trump is saying Zelensky may not be around for long. Now, we haven't heard from Zelensky yet, but Ukraine's prime minister has responded to all of this. He says Kiev will hold out despite Trump's move. He's also hoping that Europe will step up. Meanwhile, Russia is thrilled. They're calling it a move aimed at peace. It is obvious that the United States has been the main supplier of this war so far. If the United States stops being an arms supplier or suspends these supplies, it will probably be the best contribution to the cause of peace. So what will be the impact? راشا دما ጽቡቅ ገይሮም ነቲ ኩነታት ስለ ዝርድዎ ወይ እውን ጽቡቅ ገይሩ መቺእዎም ስለ ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣሜሪካ ፅዋር ተቢላ እቲ ኩናት ንሰላም ንኽመፅእ ተቐዳማይ ባእታ ክኸውን ዝኽእል ንሱ እዩ ብዘይ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ንሕደት ኣዋርሕ እንተቐፀለ ኪኑ ክቕፅል ዝኽእል ኩናት የለን ዝብል ካብ ነዊሕ እምነት ነይርዎም ራሻ ስለዚ እቲ ኩናት ከናውሖን ክሕፅሮን ዝኽእል ኣሜሪካ እዩ ኣሜሪካ ሰላም ተደልዩ ሰላም ከጋጥም እዩ ነግዜ ሕቶይ ክንደይ ግዜ ክወስድ ዝኽእል ሶምና ዲ ኣዋርሕ ክወስድ ሰላም ክመፅእ ምዃኑ እቲ ናይ ኣፅዋር መንገዲ ጠጠው ተቢሎም ድማ ጉዕዞ ናይ ሰላም ዝቐለለን ዝቐልጠፈን ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኦኬ እዚ ኣብ ግምት ብምእታው ፑቲን እንታይ ይገብር ኣሎ ሰላም ጥራይ ክብል ከሎ ኢዱ ኣጣሚሩ ይኮነን ሰላም ዝብል ዘሎ Starting off with the latest from the Russia-Ukraine war. Russia has intensified its assault on Ukrainian cities, launching a wave of drone and missile strikes, just as US President Donald Trump halts military aid to Kiev. And with strained air defenses and resources dwindling, Ukraine faces an increasingly dire situation. More in this detailed report. Russia has sharpened its attack, unleashing a devastating combination of missiles, drones and glide bombs on high-value targets inside Ukraine. Troops are using as Ukrainian سنتين ريلا نابزي التكونات دونالد ترامب زعبا نصوار نراشا كنبادو اين هبان ابزبل زربا ديبيت كغبر كلو وي ون نصوارنا بيوكرين زاتو زلو تتوكن بلينا كفرملهم الى مابدي اب زكات عل زلو راشا نتهاغاف تقيما ببرتع بميسايلات بدرونات غيرا مبزحتن كتماتات نقدس كتماتاتنا يوكرين تشفشفن كم زلاي زنجر وزخانتايو بخليت ثلاثه منقدي بتي بوتادراو عيني زبرت اصلواي يقبرو خمزلون ديفستيشن بروزي نغحكي عب عنوات يوردو خمزلو تكتماتات بتخال دما دبلوماتيك لدما مس راشا مس دونالد ترامب امسخاني كشيت كنقبر وي ريدي يبلو والله سلازي كل بخلت يصبلتنت هيزوم يم راشا قريبهم زلو برقص اب مس دونالد ترامب كتلاقص اي تخلنيغا دونالد ترامب كومبليتلي كابت زلو انصار مرقص كحز خلي بحصير غزي 180 ديجري كغمطال زخلي كابتا زنبرو ابوزيت ناتاك خي زخل مراحل مخانو اب قمت يتيخا امبريدكتبلي كتكمتو تقول سلازي راشا اوكي دونالد ترامب كم زحراي بلا ليلهم بتزلو كنتات كصاحتو كلا غصهم زي كله بوتين سبوغيري زفل برستي ابطاولا جينا سلاتيتي جمرت كوينات تقصل سلازلو اب كوينات زلعل صبلتنتنا كله من يوكرين دما ابطاولا نخمصو كغددوم زغل منقدي سلاز دلي زلو بحفشا تكوينات بزي ساعه منقدي يقصل كم زلون برتو متقاتات بزو دبداباتن يفصمو خم زلو يزنقر كم تريو دلهم تكوينات دونالد ترامب اب ستيت اوف ذا يونيون تزاربو سمعنا بزح سب يموت كم زلون بزح وتحضرات بغلتي وغني هلكو خم زلون تكوينات اكبي درجه بصحي كم زلو يزنقر زلو سلازي بخمس منقد نخندي كقصل خل نخندي وان كم زيلهم كقصل خلو we don't know but it's a very very serious war and اب حدقنيا درجه ما بصحي كم زلو يزنقر زلو so it's يا نزي مسألة كوينات اوكي هجي ببوليتيكا منقد كنفتنينا بكل منقدتي زبل وزلو مجمريا زلنسك نزو كل مستأمته انتي وسانه وسينو كنفتنينا من اي زلنسك وسانه قد ابز حلفه وان زغبرو اتم قند بيزنا دونالد ترامب تعينت قبر ملسيه بنيرون كرينا سو بزياس كنجمر Ukraine's President Volodymyr Zelensky says his country is ready to work under Donald Trump's, quote, strong leadership. Zelensky also called for a truce and said Kyiv is ready to sign a deal with the U.S. to extract minerals from Ukrainian soil. Now, Zelensky's comments came after the U.S. suspended all military aid for Ukraine's defense against Russia. Washington said it was pausing and reviewing support to ensure it, quote, contributes to a solution. كم ريزلنا Ukraine
ዘለንስኪ ካብ ዋሽንግተን ድራማ ገይሩ ምስ ተመለሰ ኣሜሪካ ተቆጢዓ ዝያዳ ተቆጢዓ ይቐልኒያ ከም ውፅኢት ናቱ ድማ ከመይ ጌርና ነዚ ሰብ እዚ ከነስምዖ ንኽእል ብምባል እታ ዝኸበደት ስጉምቲ ነቲ ኩላ ፅዋር ጠጠው ምስ ኣበልዎ ዘለንስኪ ጠጠው ምስ በለ መዓልቲ ደይኮነ ሰዓታት ምስ ገበረት ውሳነ ኢዲ ሂቡ ኢዱ ንላዕሊ ሰቂሉ በቃ ኣነ ክፍርም ክመፅየ ወላ ሕጂ ፀውዑኒ ክፍርም ክመፅየ ምስ ኣሜሪካ ዝገበርክዎ ጌጋዩ ሕማቕ መዓልቲ ውዒለ ዶናልድ ትራምፕ ንስኻ ኢኻ መድሓኒ ብናትካ ሓይሊ ናብ ክሳብ ሕጂ ፀኒሕና ይቕረታ ግበረልና ሕማቕ መዓልቲ ውዒለ ዝገበርክዎ ጌጋዩ ብምባል ሓደ ነዊሕ ደብዳቤ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ሰዲዱ ማለት ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብቲ ስቴት ኦፍ ዩኒየን ኣንቢብዎ ለፅን ኢለ ከምፅኣልኩም እየ ስለዚ ጅቕረታ ይሓትት ኣሎ ኦፍኮርስ እንተዘየለ እታ ቦታ ኻውን የላን ስለ ዝበልዎ ይመስለኒ ራዕዲ ሒዝዎ በቃ ክምለስ እየ ይብላል No more American ammunition for Ukraine's hungry guns. Millions of shells provided by the US have helped Ukraine fend off Russia's invasion since 2022. Now that support hangs in the balance, with all US military aid paused and under review. The Ukrainian Prime Minister stressed its importance for the country. We count on US support. It is significant and includes the exchange of intelligence and the most important element, air defense, which protects our skies, cities, civil infrastructure. بدينا أمريكا حجز ولا حنت قانون خمسة كل يوم سنقول زلوا سلاح وحبريتا إير ديفنس سيستم زتوكوس نجارات ناتهم ولا السيستم سناتهم كل نجار إنترنت كابستار لينك دمتس كل نجار بزينا أمريكا حجز تكوينات قصل أيكلني تلازي أنا أمريكا حجز والثاني and Ukrainian civilians. This is the US contribution. On the streets of Kyiv, there was mixed reaction to the US decision. I still think we can win, but we'll need more help from Europe. America has become a selfish country. They're dropping Ukraine and they're dropping Europe. We need to get closer to Europe. So تجي بأوكران أنا أيضا إنه كما يزردوتي 3 عامات عنوات كابزن بحج كن سعرنا خلينا زبلسي كما يتمسعر زبحال قرب دو anyway whatever time زبلزلو أمريكا سسعت هاجر كوينا نبي أوروبا زيادة هنصقع كن كلال لنا أوروبا أنا عاقد يفهم بعلنا أمريكا هتصقع إلى ليلو أب كودق قريب زل من دغدة تصقع يخاف نبي أوروبا تصقع كلا أنت قبل الكيروبا Our leaders are to blame for most of it. We're so dependent on outside support. They should have been more diplomatic. سنتاي تبدلا مرحتنا كلنا قراب سبت تصقع يوم زدليو زحفريو متصقع كاد يترفك تصقع كات نبرت خين كخا دبلوماتيك تكون كتكلا لك سلازنا مرحتنا تصقعون على تبلا زي They should have been more diplomatic. I'm happy that America has stopped the aid, because that will stop the war. If you stop refueling a car, eventually it will stop. أي بحكي حدا تغكلني زربات بزن سمع لنا يا أمريكا نتاج وارتطوم ببالات بغيلو حنت ماكينة حماط خيد زلات توك تبل تغينا ندادي خاطة توك تبل زلكا ندادي ما حبك تقتفل لك ندادي تطو تبل كايو تا ماكينات توك تبل كيدا يكونت ولا أنا حماط خيد زلك لون سلزي ندادي تطو نحريلو كالو كل تطو كبليو أمريكا تطو من بالاد ما تكوينات تطو نخبل تزبل سأي بلالهم I don't know بي كوين كوم بلالو it's a very bold نصر جخوني رئيتو Before the freeze was announced, President Trump made clear again that he wanted Zelensky to reach a peace deal with Russia's Vladimir Putin. We have to make a deal, and the deal could be made very fast. It should not be that hard a deal to make. It could be made very fast. Now, maybe somebody doesn't want to make a deal, and if somebody doesn't want to make a deal, I think that person won't be around very long. That person will not be listened to very long. ديل كنتيفنا عن جبرا لنا ديل كجبر خلالو زكينات توكبلا لو جزيه مصر دونالد ترامب بجزيه يزغوي زلو جزيه يبلعلو خمسه لو زغداي زيرو لو سلازي بزقلت فك جبر خلالو زدي لزي حدا سب نزي كعنكف تجميرو دما كغحاف مخانو تراي زنغر زلو زخونه سب نزي كعنكف زخلي لما بفلاي وغن يوكرين مالتي Because I believe that Russia wants to make a deal. I believe certainly the people of Ukraine want to make a deal. It's not yet clear how long Trump's aid pause will last or what its full scope will be. The US has sent Ukraine tens of billions of dollars in military equipment, including armored vehicles and munitions, since Russia's full-scale invasion. While Trump hasn't announced any new support for Kyiv since taking office, billions in aid promised under Joe Biden's presidency, but not yet delivered, will now be stopped in its tracks. كم زنريو زلنا ولو كدونالد ترامب كم زمت زخونه يكون حجزنا ليوكرين انت زي هابا جنزب كابتن جو بايدن زهابو معاد جنزب جن زي بس حصل زلو دونالد ترامب ما تتوقع بلو سلطان على لوي
እጂ እቲ ክንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ንፕላን ናቱ ሲሪየስሊ ንዑ ንኸተግብር ዝጎዩ ዘሎ መራሒና ንርኢ ዘለና ታይም ስቲኪንግ I don't know እንድሕር ኣስዕብ ኩሉ ዶናልድ ትራምፕ ክለይ ሰዓታት ይሰርሕ nobody knows ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ሰዓታት ይሰርሕ he's like ኣታ ዘይደቀሰላ ሞሜንት ኩላ ይሰርሕ ዘሎ it's crazy ጆ ባይደን ክንደይ ሰዓት ይሰርሕ ነይሩ we don't know ብዙሕ ሰዓት ቫኬሽን ከም ዝነበረ of course ጆ ባይደን ኣብ ኦፊስ ከለዉ ይሰርሕ ከም ዘይነበረ ፍሉጥ ካልኦት ከም ሰርሕዎ ዝነበሩ እንደይ ግዜ ሓበሬታ ሰሚዕና ኢና but ዶናልድ ትራምፕ ናይ ብሓቂ እቲ ሰብኣይ ሚሽን ናቱ ዕላሙ ፈሊጡ ዘሎ እዩ ብዕላማ ድመፀ መራሒ ከም ዝኾነ ለይቲ መዓልትን እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ክትሪኦ ከለካ ስለዚ ዝገብሮ ዘሎ ፖሊሲ ምቅያር ድማ ዳርጋ ኣሜሪካ unrecognizable ንኣሜሪካ ከተለልየሉ ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ እዩ ዘብፅሓ ዘሎ ኮምፕሊት ዓበይቲ ፖሊሲታት ናብ ውሽጢ ሃገር ብደረጃ ዓለም ድማ እቲ ታሪፍን ገለን ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ግምት ምእታው ድራማቲክ ዝኾኑ ዓበይቲ ውሳነታት ኢና ንሰምዕ ዘለና ዳርጋ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ልክዕ ከምዚ ጀሪካን ትጉዝጉፆ ዘለካ ከም ሕሱም እዩ ዝጉዝጎፅ ዘሎ ከምኡ ዓይነት ምጉዝጓፅ ርኢ ይፈልጥን እዩ መዓልታዊ ሓድሽ መግለፅን ሓድሽ ሓበሬታን ሓድሽ ፖሊስን እናውፅእ ንዓታቶም ብፍፁም በትናት ፍጥነት ክኸዱ ይክእሉን እዮም 8 ሰዓት 6 ሰዓት ሰሪሖም ዝድቅሱ ዝነበሩ ፈረንሳውያንን ኤውሮጳውያንን ብከምኡ ክቕፅሉ ይክእሉን እዮም ነቲ ፔስ ናቱ ነቲ ፍጥነት ናቱ ነቲ ብዝሒ ሰዓታት ዝሰርሑ ዘሎ ግድን ማዕርዩ ክሰርሑ ክኽእሉ ኣለዎም ድሕሪ ምስኡ ክወዳደሩ ኮይኖም እጂ እዚ ድማ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ውድድር ክንብሎ ንኽእል ኢና ዓብ ለውጢ ይገብር ኣሎ ኦፍኮርስ ኤውሮጳ እቲ ኩነታት ኣናዊፅዎም ረቢሽዎም ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ናበይ ገፆም ክኸዱ ይኽእሉ ነዚ ነውፅእ እዚ ብኸመይ ክሰግርዎ ይኽእሉ ክንርኢ ክንፍትን ኢና እስከኒሸን ይስማዕ እዚኣ ድሕሪኡ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ኢና Let's go more on The View from Ukraine now and bring in our correspondent Nick Connolly. Nick, the Ukrainian president has published a remarkable statement on X saying he's ready to work under Donald Trump's strong leadership to get a peace that lasts, starting negotiations ASAP, making suggestions of its own of what a truce could look like, saying that he's ready to sign a minerals deal whenever and wherever, basically. Is this Zelensky groveling to Trump? So Zelensky ኣብዘለኹሞ ብዝደለኻዮ ኣብ ኩሉ መንገዲ ነቲ ውዕል ክፍርሞ ሬድየ መበራብዓይ ግዜ ዲ ከምኡ ዝገብሮም ዘሎ ክንደይ ግዜ ከምኡ ጌራ ታሊልዎም እዩ at some point ሰብ ዝሓደጋ ክወጥቂ ከም ዝኽእል ንርኢ ኣለና ምክንያቱ he's playing with fire ብሓዊ ዝፃወት ዘሎ ምክንያቱ ንኣሜሪካ ከምኡ ጌርካ ከተሽክዕ እሞኻ ኣብ ኣሜሪካ እናተመርኮስካ ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና I don't think it's as groveling as Trump probably expects and wants. He called the altercation in the Oval Office end of last week regrettable. He remembered the fact that it was Trump who gave Ukraine Javelin missiles under his first time in office, but beyond that there wasn't much in the way of mea culpa or kind of, being more obviously kind of the one to say sorry to Trump. So I'm not sure this will do it, but certainly this is development. This is a step towards Trump, something we didn't see in the last couple of days. But I think even though we were going to see more Ukrainian efforts to engage Trump, as obviously European partners also asked him to do, I don't think in terms of the actual nitty-gritty, in terms of the terms of a ceasefire, we are going to see that much change, because people here are convinced that this is just about Trump wanting to say that he's resolved the war in a hurry and then move on, abandon Ukraine, not provide further support. እጂ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ኩነታት ከም ትሪእዎ ዘሎ ዋላ እኳ ይቕረታ ኢሉ እንተሎ ምናልባት ኤግዛክትሊ ከምታ ዶናልድ ትራምፕ ዝደልያ ገይሩ ይቕረታት ዘይበለ ክኸውን ይኽእል እዩ ሰብዚ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ከመይ ዓይነት ይቕረታ እዩ ዝደሊ ንዝብል ድማ of course ተንበርኪቑ ኣብ እግሩ ይቕረታ ክብሎ ድዩ ዝደሊ ነይሩ of course እታ ዝገበራ ብቐሊሉ ኣሜሪካውያን ክርስዕዋን ሸለሊሎሞ ክሓልፉ ዝኽእሉን ይቕረታ ክብልዎ ዝኽእሉን ኣይመስለኒ ንኣብነት ካብቲ ኮር ቤዝ ናይ ዶናልድ ትራምፕ Steve Bannon ዝበሃል ዝበላ ኢንተርቪው ስምዑ ብዚ Because we're hoping you can help us get into the mind of Donald Trump. I want to ask you first about your comments. You said you described Friday's meeting as the perfect outcome. What did you mean by that? Because we got Zelensky out of there with a no deal and this ridiculous minerals deal. Zelensky's a punk. I find offensive your chyron that Zelensky's ready to deal with the United States. I think people to the right of President Trump and people around President Trump, maybe not inside the White House, are strongly advocating absolutely no security guarantee, no minerals deal. Call the bluff of the EU, call the bluff of the United Kingdom, call the bluff of Macron. Let you guys step up, which you haven't. Oh my God, ከመይ ገይሩ የርዶም ኣሎ እዚ እትሪእዎ ዘለኹም ስቲቭ ባነን ማለት ገለ ካብቶም አይዲዮሎጂካሊ ንዶናልድ ትራምፕ ዓብ ፅልዋ ዘለዎን ካብቶም ብፍላይ ኣብቲ ዝሓለፈ ናይ 2016-2020 ዝነበረ ስልጣኑ ዓብ ቦታ ዝነበሮን ኣገዳሲ ፀላዊ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ሓሶት ናይ ዩክሬንን ኤውሮፓን መኸተምታ ዝረኽበሉ ግዜ ኢና መፂና ዘለና ለኽባት እዩ እቲ ዘለና እስኪ ዝበሃል ኣብ ዋይት ሃውስ ዝረኸበ ድማ ዝግብኦ ክብሪ ረኺቡ ካብኡ ተሰጊጉ ምኻዱ ትክክለኛ ከምኡ ዝግብኦ ነይሩ እቲ
ኤውሮጳ ዝገብርዎ ዘሎ ስካም ድማ ጀስት በረቕረቕ ወላ ሓንቲ ዘይብልካ ዩኬይ ዝገብሮ ዘሎ ፈረንሳ ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ በረቕረቕ ናይ ጥራዩ ዘሎ በርሚን ዝገብሮ በረቕረቕ እዩ ዓቕሚ ከም ዘይብልኩም ፅቡቅ ጌርና ኢና ንፈልጥ ይብሎም ግርም ይትብለካ ዓቕሚ የብልኩም ቁጠባ ናይ እንግሊዝ ኣበይ ይኸይድ ኣሎ ቁጠባ ናይ ፈረንሳ ኣበይ ይኸይድ ኣሎ ቁጠባ ናይ ኤውሮጳ ኣበይ ይኸይድ ኣሎ ዓቕሚ የለን ሌላ ዓቕሚ ዝመጣጠር መራሕቲ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ ስካም ዝግበር ዘሎ ኣወጊድካ ኣብ ኩንነት ክትምርኮስ ክትክእል ኣለካ እዩ ዝብሎም ዘሎ በላ ገይሩ እዩ ዘስምዖም ዘሎ ክደፍር መዓት እዩ to date and actually do your fair share if you want to in Ukraine. We've had it. We're done with it. There's too much blood has been spilled, too much destruction. We called this from the very beginning. Exactly what's going to happen. It's time now to cut our losses. Isn't the perfect outcome peace, though? Doesn't that involve getting all the sides around the table? Why does Zelensky have a say-so in that? If we cut off arms to him, we cut off. Hey, if we cut off arms. Do you not think Zelensky should have a say? Sorry, can I just confirm? Do you not think Zelensky should have a say-so in the future of his own country? No, I do not believe Zelensky. Oh my God. እዚ እቲ ኣኽራሪ በይዝ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ መን እዩ ዘለንስኪ ርእይቶ ክህልዎን ከይህልዎን ኣብ ጣውላ መፂኡ ክዛረበን ከይዛረበን ህው እዚ ብናትና ኣፅዋርን ብናትና ገንዘብን ዝዋጋ ዘሎ ሰብ ተኮይኑ ንሕና ኢና ነቲ ጣውላ ዲክቴት ንገብሮ ንሱ ይኮነን ኢልዎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ቀቢልዎ እዩ ዝኾነ ይኹን ካርዲ የብልካ ነቢትካ ዓጀውጀው ልዕሊ ዓቕምኻ ክትዛረብ ኣይትፈትን ኢልዎ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ኢድና እዩ ብዘይናትና ጉዳይ ድማ እቲ ኩናት ክትውድኦ ትኽእል ኣይመስለንን ክትፍትኖ ትኽእል ኢኻ ኢልዎ ብኸመይ ከም ዝውዳእ ክልቴና ንፈልጥ ኢና ኢልዎ ስለዚ ስለምንታይ ዶናልድ ትራምፕ ከምብል ኣሎ ኣሜሪካ ኣፅዋር ንሃበቶ ከላ ክዕወት ኣይከኣለን ኣሎ ኣሜሪካ ኩሉ ዝከኣለ ጆ ባይደን ኩሉ ንሃበ ከሎ ክዕወት ኣይከኣለን ዘለንስኪ ኣሜሪካ ኣፅዋራት ጠጠው ምስ ኣበለቶ ሎጂስቲክስ ናታ ጠጠው ምስ ኣበለቶ ስለያ ሓበሬታ ናታ ኩሉ ነገር ጠጠው ምስ ኣበለቶ ዳኸመይ ገይሩ ይክዕወት ስለዚ እቲ ኤውሮጳውያን ዝብልዎ ዘለዉ በረቕሮቕ በዓል እዚኦም እቶም ትኽክል ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝነግርዎ ሓሰውቲ ኩሉ ወላ ሓንቲ ክገብሩ ዘይክእሉ ሓሰውቲ ምዃኖም ፍለጥ ይብሎ ኣሎ ከምስሉ እዮም ዝኽእሉ ገንዘብ ደገሎ ዶ ድብሉ ደለዎ እምበር ወላ ሓንቲ ክገብሩ ዝኽእሉ ኣይኮኑን ብምባል እዩ ዳርጋ ክብሪ ናይ ኤውሮጳ እንዲ ዝትንክፍ ዘሎ እዩ ዝበሃል ግን ኣይ ቲንክ ኣት ሳም ፖይንት ሰምባዲ ሃዝ ቱ ቴል ደም ሓደ ሰብሲ ክነግሮም ክኽእል ኣሎ እቲ ክውንነት እንታይ ከመይ ምዃኑ ሲ ዝነግሮም ሲ ደልዩ ኣለዉ that's exactly what we are witnessing right now. Because first off, he's 16%. He's not even democratically elected. Right now, if EU wants a part of the table, listen, if Zelensky wants a part of the table, have the United Kingdom step up, have France step up. Van der Leyen is saying you're going to do $800 billion defense raise. Have the people in the United Kingdom should ask, can you send 30,000 troops? This is not about the quality of British troops. Your valor and courage is unquestioned. That we would put troops on the ground. Your valor and courage is unquestioned. You're in financial distress right now. You're very close to having a sovereign debt crisis. You don't have the money. You're totally underwater. Your economy's not performing, and you live in this fantasy, both the Tories and the Labour Party, just like Macron, that you have unlimited resources to send to Ukraine. The Russian army in 3 years at 800,000 casualties has not taken Kharkiv, has not even gotten close to Kiev. They can't cross Poland. They can't go into Germany. You're living in a fantasy land. And Oh my God. እዚ ትዘረባ ክሰምዕዎ በቃ ደጋጊፍካ ምስማዕ እዚ ክትነፅገሽ ትኽእል ኒያ ፋክቲ ዝዛረባ ዘሎ ሓቂ ዝዛረባ ዘሎ ኦፍኮርስ ነቲ ስምዒታ ግን ተንኪፍዎ ኣሎ ነቲ ስምዒት ናይ ዩኬይ ሓይሊ ደይብልኩም ኣብዘይ ኣዕምኹም ትመጣጠሩ ዘለኹም ኢልዎ ራሽያ ንኤውሮጳ ክትዋጋ ንኤውሮጳ ክትወራ እያ ትመፅእ ዘላ ትብልዎ ዘሎም ሓሶት እዩ ኣይኮነን ንኤውሮጳ ንሃርኪቭ እውን ይፍትኑ የለውን ንካልእ ከተማ እውን ይፍትኑ የለውን ራሽያ ኤግዛክትሊ ኣብታ ናይ ሴኪሪቲ ቦትኦም ዝበልዋ ኣብኣዮም ዘለዉ ዘየለ እንግሊዝ ብቁጠባ እናተረመሰ ከሎ ልዕሊ ዓቕሙ ንዩክሬን ክሕግዝ ይፍትና ኣሎ ሰራዊት ዘይብሉ ንባዕሉ ብቁዕ ሰራዊት ዘይብሉ ክነሱ ሰራዊት ክሰድድ ኢሉ ኣብ ዘየድልዮ ክልቲኡ እቲ ወገናት ናይ ፓርቲ ድማ እቲ ኮንሰርቫቲቭ እቲ የማና ይኹን ዋላ ፀጋማይ ክልቲኦም ድማ ኣብቲ ኩናት ተኣሊኾም ኣለዉ ዋይ ዛ ስለምንታይ እቲ ዩኬ ክሳዕ ክንዲዚ ዘለዎን ዘይብሉ ናብ ዩክሬን ክሰድድ ዝመርፅ ዘሎ ዌል I got you something ንሱ እጂ ንፈረንሳ ኩላቶም ዓቕሚ ሃልይኩም ኣይኮንኩም ከምኡ ትኾኑ ዘለኹም ልዕሊ ዓቕምኹም ትመጣጠሩ ዘለኹም ኣብዚኣ ሓደ ቅዱስ ኤርትራዊ ሰደደለይ ንእሽተይ ክፋል ጥራይ ከስማዓኩም እየ ዩኬ ልዕሊ ዓቕማ ትሳተፍ ዘላ ስለምንታይ እዩ ንዝብል እዚኣ እስክስምዖ Zelensky is finished. Nobody can help him. He's done. So I thought, I just can't be right. Something's missing in this picture. So there's this Czech news outlet, AE News, which gets very good scoops, and they published an article saying that according to leaks from Ukraine's intelligence, the reason why Zelensky couldn't do a deal with Trump is because he had already signed over those resources to the Brits.
signed off. ዘለንስኪ እንታይ ኮይኑ ነቲ ኮንትራት ምስ ኣሜሪካ ዝፈርሆ ዘሎን ዝሓድሞ ዘሎን ካብኡ ቀጥቀጥ እናበለ ዝወፅእ ዘሎ ስለምንታይ ንዝብል ምክንያቱ እቲ ማዕድናት ተሸይጡ ስለ ዝኾነ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ሸይጥዎ ስለ ዝኾነ ይብለና ኣሎ ሓድሽ ኣርቲክል ዝወፀ ካብ ስልያ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ዩክሬን ዝወፀ እዚ of course ገለ ነገር ከም ዘሎ ከፍሉት እዩ ንኣሜሪካውን ስለ ዝፈልጡ ወይም ዝገብሩ ዘለዎ ካብ ኣፍንጫ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ክምንዝዕዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እንግሊዝ ግን እንታይ ክትብል እያ ግይፅ ኢላት that's why ድማ ካብ ዋሽንግተን ምስ ተሰጎጉ ኣብ ሎንደን ዝተራየ ዘለንስኪ ማለት እየ ስለዚ እቲ ማዕድናት ኣቐዲሙ ንኤውሮጳ ንዓዲ እንግሊዝ ንኩሎም ሸይጥሎም ስለ ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ከታይ ገብር ኣሎ ካብ ኣፍንጮም መንዚዑ ይወስዶ ኣሎ ከም ብሓድሽ ሓድሽ ውዕል ገይሩ ነዞም ማዕድናት ናይ ኣሜሪካ ዝያዳ በርኪታ ናይ ኣሜሪካ ዝግባእ እንግሊዛውያን ኤውሮጳውያን በዓሎም ፈልጡ ከም ቀደሞም ኣብታ ጨቓቕ ትብል ሂወቶም ክምለሱ ኣለዎም ብምባል ልክዕ ከምዚ ኣሎ ኣብዚ ናይ እንስሳታት ትሪኦ ኢኻ ዝብን ኣብነት ዝሃደና ወዲቓ እንተፀኒሐ ኣንበሳ እንተመፅኡ ገዲፍን ኣንበሳ ገዲፍሉ እዩ ዝሃድም ምክንያቱ ኣንበሳ ከጥፍኦ ስለ ዝኽእል ከማይ ኢና ንርኢ ዘለና ኤውሮጳውያን ነዘን ማዕድናት ጠሚቶም ልዕሊ ዓቕሞም ይኸዱ ነይሮም ዶናልድ ትራምፕ ዝበሃል ስለ ዝመፀ ድማ ካብ ኢዶምን ካብ ኣፍንጮምን መንጢሉ ነዚ ማዕድናት ክወስደ እዩ ዝገብርዎ ካ የብሎምን ማለት እዩ እዚኣ እታ ሓቂ ገለ ነገር ዝተሸፈነት ከም ዘላ ይርዳእኒ ነይሩ but the truth always comes out ኣብ መወዳታት ሓቂ ይወፅእ እዩ ከም ትሪኦ ዘለና ድማ ንመለስ ኣብቲ በል ዝብሎም ፀንሐ hard realities to the people of Europe of what you're actually about to take on. Zelensky is untrustworthy. He's a crook and a punk. And he showed what a punk he was in the Oval Office the other day. He should never be allowed back in. I don't think he should ever be allowed back in to the United States. I think a lot of people would disagree with you on the point that President Zelensky is a crook and a punk. There were democratic elections. I don't care if people agree with me. I don't care if people agree with me or not. I don't care if people agree with me. ከም ንሪኦ ዘለና እዚ እቲ ሃርድ ኮር ቤዝ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እዚ እቶም ቀንዲ ኣኽረርቲ እቶም ቀንዲ ቤዝ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣተሓሳስባናቶም ነዚ ናይ ስቲቭ ባነን እዩ ዝመስል ዘለንስኪ ሓደ ለኽባጥ ሰብ እዩ እንታይ ዓይነት ለኽባጥን ጠፋሽን ከም ዝኾነ ድማ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ኦቨል ኦፊስ ኣርኢና ብቐዳማይ ስለዚ ዝክእመን ዝኽእል ሰብ ኣይኮነን ካልእ መፍትሒ ክንደልለና ብምባል ክዛረቡ ከለዉ ካብዚታት ስለ ዝተበገሰ እዩ ኦፍኮርስ ዶናልድ ትራምፕ ክንዱ ክሳዕ ክንዱ ኣይከደን ኣሎ ክሳዕ ስቲቭ ባነን እዚ ስቲቭ ባነን ትሪእዎ ደሎም ኣብ መንግስቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዓብ ቦታ ዝነበረ ይቀደም እስቲል ድማ ገለ ካብቶም ብቐረባ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ርክብከብ ዘለዎም ዝንገረሎም ሰባት እዩ እዚ ሓደ ካብቶም ሓደገኛታት ዝብልዎ እውን እዮም ኦኬ ምክንያቱ በሊሕ ሰብ እውን እዩ ከም ዶናልድ ትራምፕ ኣይኮነን ብጣዕሚ በሊሕ ሰብ ምዃኑ እውን ይንገር ማለት እዩ Russia invaded a sovereign country. We sent $250 billion to Ukraine. $250 billion. President Trump says $350. $250. He says he can only account for $88 billion. We want a full investigation of where every penny went that the United States sent. And once that's done, you'll see why they're rated the third most corrupt country in the world. Not by war. ዶናልድ ትራምፕ 350 ቢልዮን ሂብና ክብል ከሎ ኣነ 250 ቢልዮን እየ ዝብል ዘለኹ ካብዘን 250 ቢልዮን ሰደድናየን 100 ቢልዮን ጥራይ ናብኡ ከም ዝበፅሐ ይነግር ኣሎ ተንተሪፈን ዘለዋ ነፍሲ ወከፍ ገንዘብ ኣበይ ከም ዝኣተዋ ክንፍትሻ ኢና ድሕሪኡ ክንምንታይ ቡልሽውና ከም ዘለዎ ሰብዚ ክትፈልጥ ኢኺ እናበለ ይዛረባ ዘሎ ኣብ መንጎ እዚኦም ዘሎ ነገር ከቢድ ምዃኑ ዶናልድ ትራምፕ ከዓ ለንቀነ ዕድል ረኺቡ ተዛሪቡ ነይሩ Working tirelessly to end the savage conflict in Ukraine. Millions of Ukrainians and Russians have been needlessly killed or wounded in this horrific and brutal conflict with no end in sight. The United States has sent hundreds of billions of dollars to support Ukraine's defense with no security, with no anything. እዚ ኣብ I think State of the Union Capitol Hill ዝተገበረ ዘረባ እዩ ነቲ ኩናት ጠጠው ከብሎ ይሰርሕ ከም ዘሎን ኣሜሪካ ድማ ዝኾነ ይኹን ጋራንቲ ክትህብ ከም ዘይብላ እቲ ዝግበር ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ሓገዝ ድማ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ውዕል ከም ዝነበረ Do you want to keep it going for another 5 years? Yeah, you would say Pocahontas says yes. People are being killed every single week. More than that. They're Russian young people. They're Ukrainian young people. They're not Americans. But I want it to stop. Meanwhile, Europe has sadly spent more money buying Russian oil and gas than they have spent on defending Ukraine by far. Think of that.
They've spent more buying Russian oil and gas than they have defending. And we've spent perhaps 350 እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኩናት ን3 ዓመት ን5 ዓመት ብሕጂ ክኸይድ ዝደልዩ ኣካላት ናይዚ ፓርቲ ኣለዉ በዓል ኤሊዛቤት ዎረን ትበሃል ፖካሃንትስ እዩ ዝብላ እሱ በዓል እዚአን እቲ ኩናት ንሓዋሪ ክቕፅል እየን ዝደልያ ዘለዋ ብምባል ይረብሓን ኣለዉ ኤውሮጳ ኣክንዲ ንዩክሬን ክሕግዙ ዝፍትኑ ነዳዲ ናይ ዩክሬን ዝበዝሐ ገንዘብ ኣክንዲ ንዩክሬን ዝሕግዙ ዝበዝሐ ገንዘብ ናይ ራሻ ነዳዲ ነቲ ተኣጊዱ ዘሎ ራሻ ነዳዲ ንዑ ክገዝኡ ከም ዘጥፍዎ ክትፈልጡ ዶ ኢልዎ ስለዚ ካብ ራሻ ነዳዲ ዝገዝኡ ዘለዉ ንራሻ ከውድቑ ዶ ይኮኑስ ንዩክሬን ክሕግዙ እዩ ዝግባእ እዚ ንኤውሮጳ ከዓ በል ይብሎም ኣሎ ንሕና ድማ ቢልዮናት ገንዘብ ልዕሊ 350 ዝብል ዘሎ መብዛሕትኡ ግዜ እታ ቁፅሪ እኳ ብዙሕ ዘከራኽር ቁፅሪ እዩ $50 billion, like taking candy from a baby. That's what happened. And they've spent $100 billion. What a difference that is. And we have an ocean separating us, and they don't. But we're getting along very well with them, and lots of good things are happening. Biden has authorized more money in this fight than Europe has spent by billions and billions of dollars. It's hard to believe that they wouldn't have stopped it and said at some point, come on, let's equalize. You got to be equal to us. But that didn't happen. Earlier today, I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than the Ukrainians, he said. My team and I stand ready to work under President Trump's strong leadership to get a peace that lasts. We do really value how much America ከም ዝንሪኦ ዘለና ዘለንስኪ ኢዱ ከም ዝሃበ መልእኽቲ መፂዎ ከም ዘሎን ባይደን ዘበላሸዎ ነገራት ክዕሪ ዶናልድ ትራምፕ ይቕፅል ከም ዘሎን ዘለንስኪ ድማ ኣብ ትሕቲ ሓያል መርሕነት ናይ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ኩናት ጠጠው ከነብሎ ህዝቢ ዩክሬን እውን ከምኡ ዝደሊ ብምባል ደብዳቤ ከም ሰደደሉ እታ ደብዳቤ ድሓር ደንጉያ ብኤክስ ከም ዝወፀት ወይ እውን ገለ ክፋል ናታ ብኤክስ ወፂ has done to help Ukraine maintain its sovereignty and independence. Regarding the agreement on minerals and security, Ukraine is ready to sign it at any time that is convenient for you. I appreciate that he sent this letter, just got it a little while ago. Simultaneously, we've had serious discussions with Russia and have received strong signals that they are ready for peace. Wouldn't that be beautiful? Wouldn't that ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዘለንስኪ ናብቲ ዝግበር ዘሎ ናይ ሰላም ክሳተፍን ነቲ ናይ ማዕድናት ንክፍርም ሬዲ ምዃኑ ክሕብር ከሎ ምስ ራሻ ንገብሮ ዘለና ዝምድና ድማ ፅቡቅ ዝኾነ ምልክት ይብል ኣሎ ናብ ሰላም ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ናብ ምርዳእ ክኸይድ ከም ዝኽእል ፅቡቅ ዝኾነ ምልክት ንረኽበሉ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ To stop this madness, it's time to halt the killing. It's time to end the senseless war. If you want to end wars, you have to talk to both sides. Nearly 4 years ago, amid rising tensions, a history teacher named Mark Fogel was detained in Russia and sentenced to 14 years in a penal colony. Rough stuff. The previous administration barely lifted a finger to help. ከም ድማ ነዚ ሰብ እዚ ኣብ ራሻ ተኣሲሩ ዝነበረ ኣካል ናይ ስለያ ናይ ራሻ ነይሩ መስለኒ ኣብኡ ተኣሲሩ ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ኔጎሲዬሽን ክጅምር ከሎ ንመጀመርያ ከም ዝወፅእ ዝገበሮ እዩ ፑቲን ድማ ንዑ ክሰዶ ዝኻለ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ርክብ ንምግባር ነቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣቃውማ እውን ክሕግዝ ስለ ዝኽእል ተባሂሉ እዩ ብሓፈሻ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ናብ ሓደ ነገር እዩ ዘተንባሃልካ ጀነራሊ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኩናት ጠጠው ከብሎ ይደሊ ኣሎ እቲ ዕላማታት ናይቲ ጠጠው ምባል ከምቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ሰላምን ርግኣትን ናይ ዓለምና ስለ ዝደሊ ይኮነን ጉዳይ ናይ ዩክሬን ወዲዩ ናብ ጉዳይ ናይ ቻይና ከተኩር ስለ ዝደለየ እዩ ብኣፍካ ግን ከምኡ ይበሃልን እዩ 10 ግዜ ዝብልዎ ዘለዉ ናይ ሰላም ተሃዋኽ ዘለዎም ናይ ሰላም ተምሳጥ ዘለዎም ኣይኮኑን ሴም ፖሊሲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ በዓል ኢራን ኩናት ክጅምር ከም ዝኽእል እዩ ዝፍለጥ ስለዚ ኣብ ኩሉ ሓደ ዓይነት ፖሊሲ ይኮነን ዘለዎም ዝፈላለ ፖሊሲታት ከም ዘለዎም ምግንዛብ የድሊ What is Ukraine not getting? Well, first let's look as of January 20th, right, Trump's inauguration day, under the Biden administration, since the full-scale invasion by Russia of Ukraine 2022, you had about $66 billion in pure military aid delivered to Ukraine from the United States. In addition to that, we don't talk about this as much, you had about $174 billion in financial and humanitarian aid, totally separate from military. A lot of that money was to pay things like teachers and doctors in Ukraine, essentially keep the government running. That was a big ብሓፈሻ እቲ ዩክሬን ዝበሃል ሃገር ልክዕ ከምዚ ብሓደ ሰብ ኣእጋሩ ምስ ተኣለየሉ በቲ ባምቡላ ዝንቀሳቐስ ከምኡ እቲ ሃገር ኩሉ መምሃራኑ ሕክምኑ ኩሉ ናይቲ ሃገር ብሓገዝ እዩ ዝንቀሳቐስ በዓሉ ዝንቀሳቐስ ኣካል ናይ ቁጠባ የብለዎም
everything ኣብቲ ሃገር ዘሎ ብሓገዝ እዚ ቢልዮናት ኩሉ ንኩናት ጥራይ ኣይኮነን ሚሊታሪ ኣሲስታንስ ኣሎ ጀነራል ድማ ካልእ ኣሲስታንስ ኣሎ ስለዚ እቲ ሃገር ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ሓገዝ ተመርኮሰ ቁጠባ እዩ ዘለዎ that's why ድማ ብዙሕ ቢልዮናት ዝጅለብ ዘሎ ናብቲ ሃገር ብኸምዚ መንገዲ ንሓደ ሃገር ንክንደይ ከተንቀሳቐሶ ትኽእል እቶም ዝሕግዙ ዘለዉ ድማ ንባዕሎም ፅቡቕ ዘየለዉ እንተኮይኖም ስለዚ ገጅፍ ገንዘብ እዩ ናብዚ ዩክሬን ዝበሃል ጠፊ ዘሎ ኩሉ ድማ ንዕንወት እዩ ብፍላይ እቲ ወታደራዊ ኣፅዋር ዝተዋህበ ኩሉ ተቃፂሉ እዩ ኣቃፂሉን ተቃፂሉን እዩ እዚ እዘን ገንዘብ እዚአንሲ ኣብ ሽቃቅ ኢቲኻየን ምስቲ ማይ ከይድሎ ማለት እዩ ኣብ ቀልቀላት እዩ ኣብ ሽቃቅ ከም ዝኸደ ጌርካ ውሰዶ እዚ ገንዘብ እዚ ዝኾነ ይኹን ከተትርፈሉን ክትበልሰሉ ትኽእል ኣይኮነን ኩሉ ቁፅሪ ጥራይኻ ከም ታሪክ ክትጠቕሶ ትኽእል እምበር ብመሰረቱ ዝጠፍአ ገንዘብ እዩ ዝዝረብ ዘሎ እሱ ድማ ይትዘሕዝን ክፋል ናቱ ዕንወት ኩናት ክሳራይ ክበሃል ከሎ ኣብዚኣቶም ግን ውፅእ ዝበለ ክሳራ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ ኩንነት እቲ ሪያሊቲ እንድሕር ተረዲኻዮም ብዙሕ ነገር ክትፈትሕ ምኽኣልካ ግን ነቲ ኩንነት ገዲፎም ዝኸዱ ዘለዉ ድማ መመሊሱ እንታይ ይፈጥር ኣሎ ሽግር ይፈጥር ኣሎ እዚ ሽግር ዝፈጥር ዘሎ ድማ ነቲ ኩናት የናውሖ እቲ ፀገም ድማ እቲ ጥፍኣት እቲ ዕንወት ድማ መመሊሱ እናባእሰ ይኸይድ ዝኾነ ኤውሮፓ ኣብ ኮመን ሰንስ ኣብቲ ሎጂክ ተመሊሶም ክሓስቡን ከስተንትኑ ተጀሚሮም እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ እዮም ክገብሩ ዘለዎም ካብ ወፃኢ ግን እቲ መርሕነት ኣብ ኤውሮፓ ዘሎ ካብ ኩናት ብዙሕ ረብሓ ካብ ሰላም ረብሓ ክረክብ ዝኽእል ኮይኑ ይስምዖ የለን ኣብ ልዕሊ ራሽያ ኣንቂድዎ ዘሎ ኣካይዳ ብፍፁም ንድሕሪት ንኽምለስ ከም ናይ ኣሜሪካ ኣይኮኑን ኣሜሪካ 180 ዲግሪ ጥውይ ኢሎም ኣንፃርቲ ዝኸድዎ ዝነበሩ መንገዲ ንክኸዱ ዝስከፉን ዝሓፍሩን ሃገር ኣይኮኑን ኤውሮፓ ግን ንዑ እሱ ክትገብር እውን ሓደ መራሒ ክትቀይር ክትክእል ኣለካ እዚ ጆ ባይደን ምስተኣለ ዶናልድ ትራምፕ ስለ ዝመፀ እዩ ኮምፕሊትሊ ኣንፃር ናይቲ ሓደ ንክኸይድ ፀገም ዘይብሉ ኣብ ኤውሮፓ ግን 5 ዓመት ተመሓደር ዝነበረት ኡርሱላ ቨንደር ላይን እያ ነይራ ሕጂ ድማ ተወሳኺ 5 ዓመት ከተመሓደር እያ ስለዚ ካብቲ ትኸዶ ዝነበረት ኣንፃሩ ንክትከይድ ከቢድ ኢና እዚ እቲ ዝሕዝን ኣብ ዩኬ መራሒ ቀይሮም እዮም ደሰይም እቲ ዝሕዝን ክፋል እዩ ዝብለኩም ጀርመን መራሒ ይቅይሩ ኣለዉ ልክዕ ከም ትቕድሚኡ ዝነበረ ክኸይድ ዝኽእል እዩ ስለዚ መራሒ ምቕያር ጥራይ እውን ኣይኮነን ፖሊስ ክትቀይር ትኽእል ዶ ሽፍቲ ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣለካ ዶ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ዘስተምም ኩነታት መድረኽ ተበፂሒ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና elsewhere coming from European countries. Up at the top of the list have been sort of the air defense systems, and the stars of that list have been the Patriot surface-to-missile air defense systems. There were about 3 of them, exactly 3 of them, delivered from the United States to Ukraine. Obviously, for Zelensky, not enough. It's never quite enough, but they were extremely important in terms of giving Ukraine cover, some modicum of cover from constant Russian aerial bombardment. Also, you had these Stinger anti-air defense missiles, which were supplied by the United States as well. You had howitzers, you had mortars, heavy artillery, plus millions of rounds of ammunition to go with those howitzers, to go with those mortars. You had tanks, including the Abrams tank. You'll remember there had been a lot of debate over these heavy armor tanks for a while. ሊስታ ናይቲ ኣፅዋር ኣሜሪካ ዝሃበቶን ዝሓገዘቶን እዩ ዝረቁሕ ዘሎ ኣሜሪካ ብዙሕ ኣብቲ ኩናት ከም ዝሓገዘትን ድሮ ኣይሰሙናይ ሳለስተ ርኢናየን እቲ ኣፅዋር ኣሜሪካ ክትቦ ትኽእል ዝነበረት ብዘይሱ ዩክሬን ክቕፅል ከም ዘይክእል ድሮ ንኩሉ ኣረጋጊፁ ኣይክእልኒ የቕረበለለይ ጎይታይ ዶናልድ ትራምፕ ብዘይካኻ ዝኾነ ነገር ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና ብምባል ኢዱ ከም ዝሃበር ኢና ኣለና ማለት እዩ policy is that he wants the Ukrainians to come to the negotiating table. We want the Ukrainians to have a sovereign and independent country. We think the Ukrainian troops have fought very bravely, but we're at a point here where neither Europe nor the United States nor the Ukrainians can continue this war indefinitely. So it's important that everybody comes to the table, and the president is trying to send a very explicit message. The Ukrainians have got to come to the table and start negotiating with President Trump. So is this part of the hope for the mineral deal? Do you believe that the mineral deal can still be reached with Ukraine? Yeah, I certainly do. And I think the president is still committed to the mineral deal. I think we've heard some positive things, but not yet, of course, a signature from እዚ ድማ እቲ ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ክመፅእ ክኽእል ኣሎ ኣብ ጣውላ መፅኦም ነተን ማዕድናት ክረክቡ ኣለዎም እቲ ዘተ ሰላም ዝካየድ ዘሎ ድማ ንኽትግበር ዕንቅፋት ክኾኑ የብሎምን እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ኢና ንደሊ ዘለና ነቲ ኩናት ጠጠው ንምባል ድማ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ንፍትን ኣለና ስለዚ ብኩሉ ወገናት ዩክሬን ዕንቅፋት ምዃን ገዲፎም ኣብቲ ዝቕፅል ዘሎ ናይ ሰላም ጉዕዞ ክሳተፉ ክኽእሉ ኣለዎም እተን ማዕድናት ድማ ከምቲ ፕሬዚደንት ናቱ ዝበሎ ኣብ ድሕሪቱን ይብሎ እዩ ዘለንስኪ ክገብሮ ዘይክእል ተኮይኑ ካልእ ክገብሮ እቲ ውዕል ናይ ግድን ክግበር እቲ ውዕል ናብትን ትብለሉ ምክንያት የለን ይብሉ እቲ ሬር ኤርስ ዝበሃል ሓቂ ድማ ካልእ ብዙሕ ክሰምዖ ዘይትኽእሉ እዚ ኩሉ ሬር ኤርስ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ዓለም
ሓንቲ ሃገር ጥራይ ከተፃርዮ ትኽእል ሳ ድማ ቻይና እያ ግን ድሕሪያ ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ትካል ኣሎ ንዑ ዘፃሪ ናይ መን ትካል እስከ ናይ ኢለን ማስክ ናይ ሊቲየም ዘፃሪ ትካል ኣለዎ እቲ ሬር ኤርዝ ኣብ ኣሜሪካ ስለዘየለ ካብ ዩክሬን ኣምፂኻ እዚ ኢለን ማስክ ኣብ ጎኒ ዶናልድ ትራምፕ ኣሎ ክበሃል ከሎ ኢንዳይሬክትሊ እንታይ ዓይነት ረብሓ ክህልዎ ከም ዝኽእል ድማ ንርኢ ኣለና ስለዚ እቲ ሬር ኤርዝ እንድሕር ተወሲዱ ኣብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ናይ ኢለን ማስክ ካምፓኒ ኤሌክትሪክ ካር እዩ ዘለዎ ሬር ኤርዝ ዘድልየዩ ንዑ ከፃሪ ዝኽእል ትካል ድማ ኣብ ቴክሳስ ከፊቱ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ again there is always this hidden hand ብልዎ ብድሕሪ መጋረጃ ዝሰርሕ ዘሎ ኢድ ንርኢ ኣለና ብሓፈሻ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብ ዝኹዴ ብቀልጢፉ ዝምዕብል ስለ ዝኾነ ብዙሕ ሓበሬታታት ነይሩኒ ግን ኣብ ካልእ ግዜ ሞር ኣፕዴትድ ሓበሬታ ሒዘ ክመፅእ እየ ምክንያቱ ጫፍ ጫፍ ሒዝና ካብ ንሰምዖ ምስ በሰለ ክንሰምዖ ይምረፅ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብ ዝኹዴ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ሃቡ ሰብስክራይብ ግበሩ ሼር ግበሩ እናበልኩ ኣብዚኣ ክውዴ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ትፅብቑ ቻው